Сыллата боларын курдук билигин өлөне бәннара кытылыттан кийин корыкка кели устугуран турар күн бүгүн жону тахар салгын сыттыктар сырыларын токтотан балыгыняны өссө бийиси тыргаталлар. Манныха үгү сопардар сокону кехан арылла ликөрүнөн торуларын токтоппаттар биһиги билин административна камыяны онна геймс гибрид инспектордарын кытары Жокуска корат 200 микрорайонугар келен турабыт. Хөрөккөт түгөр 202 микрорайонун сопардар наротуллугун оңорор бит боллактарына билген бу 200 микрорайонун аян сола олоктомут. Хетини 16 күнүттен республика өрдүнөн месячинг безопасности билдирилине правительство урагынан манна бу акция чарчитинен гимс инспектордара арас профилактический үйлелери ыйталлар, рейдалар ыйталлар. Ол курдук бүгүн бу 200 микрорайонга көңүлө хоок мус солунан аяныр сопардары отон токтотон кепсетивлетин ытарыбыт келлибет. Бүгүнгү рейдага административна камыгыя солис инспекциятын кытары биргөлөлһән көңүлләмәтәк солан айниттары кәләте кытта токтоттулар. Тургутар тәрәһеннәр сагаланаттарын кытары бастыкы Nissan маркалах тимир көлө токтотулуна. Ну, работа есть работа, жизнь есть жизнь, рисковать не надо. Бөлөне кытылыгар масына быстала соохаянныртан Жокуска кийин улсатыгар майгылдырыттан камыгыя сога көрдө. Ол курдук агаяк биремехигер утуу субу субуруччу уантан такса масына токтотулуна. Дагатан этакка күн бүгүн сокоонан нарыллалык солунан аянихин ыстырап үстүнчаттан 1 миллион солковега деритеңнехер. Саха-Средин административный кодексынан 9.10 статьятынан физический сирейдерге үстүнчаттан 5 чагадылы ыстырап көрүлөр. Должностной сирейдерге сүрбетчаттан 5 чагадылы, юридический сирейдерге сүстүнчаттан 1 миллионга дылы ыстырап көрүлөр. Бүгүнгү тургунан оны бу билигин актакка сүбе 1 протокол толорулунна. Опсе бүгүнгү рейдага онтан такса масына токтотулуна, холбан сетте протокол оңголуна. Онтан үгү сопардар көрдөрбүтүнөн коттулар. Онтан кыһыңа өрүс солларына опсе айтар боллакка катас паласка кайыскатан 3 тонна уюктак темир көлөргө сол буланынан сеттени сүрбе 1 күнүттен арылыга, онтан Жокуска лара бестакка дери аян 95 күнүттен сагаланыга. Анастасия Добрянцева, Роберт Набиев, Жокускай, Вести.